كتاب رياض الصالحين باب كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula saharu saaban minye hijriya sankalo shagina bisuinye otani durunai miladi nasarauka jate ba fulani mugani woro sankalo fulana bisuinye osabanai. ambe dawra bugu masjid raja wambo kono darasube al-Hafid an-Nawawi aka kitabu kono Riyadus Salihin bonda minna ko kitabu dawat ko duawu bonda mana aya munun nana kanya marya ni duawuye ani duawu fasamantiya ani hadisa munun nana kanya marani duawuye ani fasamanta min be duawula. Ode ato ko babul amri bid-du'ai wa fadlihi wa bayani jumali min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Akonni nye bonda min banya mariani duawuye ani bonda imbe duawu fasamantia fwanye ani bonda imbe duawu dofo chide nyere tumbe duawu kedi mununye duawu chogoya fuladeru ubena sarahula duawu li ibadati wa duawu li masaila. Sarahu bena kuma uka duawu li ibada wa yebe baton mununke alaye ba fulu de ma duawuli ibada duawuli masala jumai be ala deli mununke aya damina ni aya wiya ko qala Allah ta'ala wa qala rabbukum ad'uni astajibu lakum awtigu ala ko kwa ka ale ala wele kwa ba ujabi ni aya fulu ube sarahu bena توسير بنا سره كنو. وقال تعالى آية فلنا منا يافو ألا قال من كرة لندو ودو ربكم تضرعا وخفية أي أو تيجي على وله كو دمك كشكتا على ما أني أكا على ولني دغوي إنه لا يحب المعتدين مغمن بيادة دولا alate ulu tigife ubebe mana ubena. وقال تعالى لك ولم كرتا لن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مامور نيني ألك جون نو يونينكا أنتك ألك سروانا دوا أبا أنا كجاد أفوye kone ala nu kasuru
ujibu da'wata da'i ijadani ni alabe duwawu kela ni welele kela mbi ka duwawu jaabi ni yenne ala wele aya nanina ako wa qala ta'ala amanu yujibu al-mudu tara ijadahu wa yakshifu su'a yala mugo hatagile naye ala deli jombo jaabi ala mugo de ni de hatagira ni darura nani la iddagulendo ye ala wala bi jaabi har kafiri na do na degun kono addagulenye ala wala ala ba jaabi fashigi dagunenye ala wala ala ba jaabi awa tora min baka aba korota ka bo ka fana asrahu nando na نمبوندا سرهولا قال المؤلف الحافظ النووي ورحمه الله كتاب الدعوات الحافظ النووي على كنما أكو دعوة آيان حديثا منون أني بوندا منون نانا دعوة كباري الله كفر نيون كيا الدعوات جمع دعوات dawatu dawa farale nyugon kade weleli farale nyugon ko do ko dawatu welelu ala welew wa hiya da'watu li insani rabbahu ajja wa jalla la nyine munye adam maden ka tigi ala wele masamin kabba qur'aneno yaqulu ya rabbi wa ma asba zalika ibafu antigi ala nununa nyugono ode to ko kala wele يشال الله تعالى ibe ala deli ala min korota lendo an yutiyahu ma yuridu ibe ake kala deli ko ala ka fendi ma ibe min yini akil kala yini kiye wa an yakshifa anhu ma la yuridu ala ka fen korta ka boy ka fana ite min fe wala li koroni ndala wala kala wala ikalla yini min ya ko kiye ikalla nyine minye ko kiye ite mun la nyine ako korta kaboyka qala rahimahullah al amru bid du'a wa fadluhu wa bayan jumali min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam nawawi kwala kanema kanya marani duawuye ani duawu fasamantiya ani ka do fo anya chide nyere ka duawula alaka taruna kishibaka summa jakara li ayati وكوبي آية ودوفو ومنها قول الله تعالى أبو آية وكنا لك كمالا من كرتالين وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم هذا قول من الله عز وجل ووعد نيكما يكبو ألا فعلا من كرتالين عن الله دوكا والله تعالى لا يغلف الميعاد ألا فنتاك الله دوشوسو أدعوني أستجيب لكم أيام ولا بوجابي والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة لا ينني دعاء ينني يرولا باتو دعاء ددو والدعاء لمسائلة أن الدليل الدعاء أما دعاء لعبادة دعاء العبادة جمعي نني آية لكم أدعوني أستجيب لكم أبد دعاء تشوفوا فلين بيتا bato ani ala welew bato ani ala wala bu fula beta amma du'a ul ibadati me bato du'a ye jumaye du'a ul ibada jumaye fa huwa an yaquma al insanu bi ibadati allah hada madenka joni ala bato lianna al qa'ima bi ibadati allah law salitahu parce que nim mo min jorani ala bato ni ya nyininka lima jaa aqamuta salata eye sallinata chogola munna lima jaa ataita zakata eye jakka bokadi adimbaga munna lima jaa sumuta eye sungalo sumunna eye sunna munna lima jaa hajajita eye hijura munna lima jaa jahadita eye jahaduke munna lima jaa bararita walidaini eye bange baga fula lado munna
ka hera kuye ku barka nyini lima wasalita rahima sinji tugu munna la qala niya nyinin kan niya mo nyinin kan na ba fo uridu bi jalika iridallahi azza wa jalla ba fo mbala ka jende nyini misallira mbala ka jende nyini nye jakabo mbala ka jende nyini sunna mbala ka jende nyini nye hijura mbala ka jende nyini nye jihadu ka mbala ka jende nyini nye mbange mago labato mbala ka jende nyini nye sinjutu mbala ka jende nyini abode fo wa hadhihi ibadatu mutadamminatu lid-du'a aw nimbato min fulani nye ala wale ba konona la ala wale ba konona parce que ala wale munye ala ninkenye bon niye nimbato min fana kala nyine munye pour ala ka jeyi koro akika la nyini tiye ala ka jeyi koro ne ala jenna hada maden korabe munkiye ikalla nyini wala duwawu be nimbato nunun kono amma duwawu li masailati me minye ala deli duwawu nye fa huwa anta shalallaha shay'an wa yadayka ala deli fendola duwawu li masaila yoda ika ala deli fendola fa taqulu ka fo ya rabbi aghfir li ya rabbi arhamni ya rabbi arjuqni ika fo ntigi ala ikin ka junubu yafa ntigi ala ikin nema ittigi ala ikin garjage وما سبا ذلك ننون نانيون وبافو دي مدعاء للمسائل وهاجا ايضا عبادة اوا دعاء المسائل ينفنا فلتغني افنا يبطو دي كما جاء في الحديث كمنا نانا حديثا كنو الدعاء هو العبادة كيدن كو على ولي كو على دي بطوي وهو عبادة لما فيه من صدق التوجه إلى الله تعالى بطودو وهو عبادة بطودو لما فيه من صدق التوجه إلى الله نيمبالا ني هذا مدي ني نيشي علامة نيتشني يبي نيشي علامة نيتشني من علامة من كورتالين والإعتراف بفضله أن ني يربي يجو على يفسمانتا من كاي نكيه نيبي سواما كجناي eyere ka jonko ala fo ka jo ala be nema minkiye ka jo ala fa yakunu qawluhu akakuma be kala kakuma be ke wa qala rabbukum ad'uni yasmalu du'a li ibadatu wa du'a li masaila ni imamuna nawawi ko ala ko yenne wole mbawu jabi ni aya min fulani nye abe bato du'a wuta abe du'a li masaila ala deli duwauta ala bato imba ke akono ka ala deli fana ala ninkenye o fana be aya in kono astajibu lakum wal istijabatu fi du'a al ibadati hiya qabuluha bonnan ko be bato to in fula beta ala bato ni ala ko ayen wole mbaw jabi anko ala ibe ala bato munun ko ba kono ibe ala deli munun ko ba kono donc ala bato jabili ya chogoya jumaye ki ka bato mina ala bato jabili ni ala bi jabi o jabu jumaye hiya qabuluha ki ka bato mina wal istijabatu fi du'a al masailati me ala ka jabuli jumaye ni be ala deli kam makona feuna jabuli jumaye o yorola itawli insani masailatahu hada madaye min yini ala fe kokiye wa haja wadu min Allah ta'ala ni yallahidu de lahidu mi na bora ala fe lakin la budda min umuri fala budda li ijabati du'a min suruti me lahidu kam min fulani ni ala ya aywa atta hada madanye ko ni bato mununke ko agumina ko ni du'a mununke ale ala dele ko mununa ko abijabi ku kiye foko do kasabati yade lakini la budda min umuri foko do kasroye fala budda li idabati du'a min suruti la budda du'a jabili saratu de balade puri alaki ka du'a jabi saratu balade as-saratu al-awwal al-ikhlas saratu fure munye iddu sukun kalashi ika ala delini kala weleli iddu sukun kalashi
an tuqlisa lillahi ikad ikhlasili dusun khalasi alay fatakunu daya law haqqa ikake ala wele bagaye tinyala ikake ala wele bagaye tinya wele li haqiqa wele li in kunta fi ibadati bonna ya soro bato ribe bato de la tushrik bihi shay'a kana foy fara alaka nan koy ka bato ni ala bi jabi ka bato la woyede ki ka bato mina ni be bato de la kana foy fara alaka la tabuduhu riya wala sum'ata kana ala bato pour ki yere jira kana ala bato pour mogo ku ka kome ka bato kana ke yere jira ka bato kana ke pour kan ninke u kame la nyini kana ke wulu yede wala min azli an yuqala fulana hajja ikan hiju kana ke pour mogo ka fa karasa hijira fulana shaqiyun ika fonnan shiru kana ke karasa ya fonnan shiri de fulana kasiru sawmi ika sunnunu kana ke karasa ka sun kacha de sun baga ngana do alai sunnu ka sun kacha la nyini kana ke nunu yede hiju ala de kama iti ka hiju kalashi alai ika hiju bara yere ni bese ka dogo ka ke ala kama mo kana bo kala mai ko de ke ka kalashi alai ika fonnan shiriya fingo fe ni be se ka dogo de ka digi fantan de maka mo mako nyana bo dogo la o de ke kana bo kenema kana ke puru ki reira kana ke puru mo kafo ibe sum munun ke o chogo kelena ake ala de kama kana ke puru ki reira kana ke puru mo kafo ni nye sarti folo ere batola balmo bi fana koni ala hinana mo minna de hiju to bi yere de be fere beke ne ka hiju be do chogomi nimboli mimbambulo sanamu le asir ni Cheikh Sall Fawzani ba fo wakati dola anka wakati boli de fula nin telefo ya mbolo sanamu le asir nimboli min fula mbolo aye mugo min makosa abeke sababu e ka mugo min makosa lagara akachare mogo ka almurato bi fo be ka filmer de iki yere filmer kabla bali abdurajab badri ko ado betu yere shigi yere ka qur'ana bilis u shenka ka qur'ana bilis shenka iba surat atigi har harafu kalama kara qur'ana la kata shigi ka qur'ana bila shenka ka mogo do bila ka ko ka fotota kata jo yoro dola ka yere ke do kele ka tege fense tege nunu ma fense ala kama fana tege nunu fensera de foto de kata ka charin ka filima ka chari kurana dara shenka de filimeli de kama madda shenka kalan kama tege fensera ma fense do kama daw beere har nin namu layro beta namu firisi namu fini ubeta siri ka jo ika ale foto kabila ka sirite kasoro nunu fule bato kode imu ke bato kama be komi yettilen ko de kene alay ko damado de no fenin ko sugula ki tege jaki yere ke ko be duaw ke ja duaw ke lati tege jara foto tare kama yettilun ke kene alay ki yere shige ka qur'ana bili shenka ki yere ke qur'ana kalambaga qur'ana fona madda shenka kalan kama ma dara shenka filmeli ni foto de kama yettilun ke kene alay o ko dunubu bila foto ta dunubu bila yere jira dunubu bila mogo kan nunu korosi de alikaba koro abeta awa ado beta ayere atege dale kaba ka o ka fotota ka filme kabla ubetu yere bila rawda kono an fule rawda de kono ka filme kabla en balmonu yo ko jugo bawe sisan ka bodi min fulan tege latte hada made namban janto anyerela la gara min be bara nyuma suru nyene inye aka doko de dawa yere ni wajulu yere siraha no sumnu fule ka kore ke kata mununa hada maden yere sallito sisa abe filme de tarawih na te teninya tele de be do yere kam misiru kono tele de donna do kam misiru kono ube tarawih ke ube bo tele la do ba filme o fana be bila rejo sosoka aka sungalon na filaw kabila kat filme kabila suru nimbe yere jiran balimo be yere jiran aka yere koloside
ni ala ko alebe bato mina alebe do mina kunutu kalanto abe filime de do bu yere kasi yere tola ni ala ko abe de wa bato mina be do mina nun do usugu te koy yere jira do te do min kera ka me de do min kera kunye de o te mina de wisemunu fule karo saratu de la saratu folo de fule nenye hijuke ala de kama kana hijuke mo kinye kana hijuke mo kafo fonan shirya ke ala de kama ewa sisa fana fonan shiru fana financier ke law munum be financier ke ewa appareil de be ulu fana nofe fantaw do ka filme kabila ayake misiri de ka filme kabila ayake le time de ka filme kabila ayake kalan so de do ani aka pari tugu de be nyogon fe ka filme la hawla wala quwwata illa billah wala kan de mede nyala man de membe jian wakati laba minna ka jugu koy sumbo o chokola ni bekera filmeli de sabe filme blama wala ko ija qulta haja wa ija qulta haja ahbatata amalakan fala budda min al-ikhlas ija qulta haja ahbatata amalaka niye nin ko ni fodoro ka bara ciana mana niye hiju ke puru akamede ha ikatano akade ube ni eye fonan shirake puru akafore ko karasa fonan shirede ube ni eye sunke puru ewa akafo ko karasa ka suncha ija qulta haja ahbatata amalaka ni koni ye nin de fodoro ni nin foriye doro ka bara ciana i ka bara ciana ni ye nin fo koni i ka bara ciana fala budda min al-ikhlas fi al-masailati aidan afura ka folo de fo foddu sun kala sika soro batula fulanna foddu sun kala sika soro welelu fanala do fanala ni koni ko de nebe hijum min ka ka fonye de karasa hijira ube aka fonye de karasa fonnan shire ube aka fonye de karasa ka ewa sun kacha e ka bara ciana habatta malaka eka baraki yana yorola fala budda min al-ikhlas fi masailati aida ewa ala dalil fana la budda dusunga kalaside udu Allah wa anta tash'uru bi annaka fi hajati ilayhi ala wala ni eso minen bala ibado kuy hatagilende be alala ala wala ni bado kuy hatagilende be alala wa annahu khaniyu anka ni bado fana ko ala kari lembe kabo e malam ko site bolo mede hatta gelembe alala wa khadiru ala itaika matashalu ika do fana kumba ke ka ala deli minna ala bese ka dinema ibe ala deli ni fana ka sore bolo de ala deli ni ba do komma ko de be alala la mako tenela ika ala deli akike diskun kono dale mbala kunyi ala deli minna aba kenye abese ka kenye ni sarati folo saratu sani batum minali sarati fulana du'a minali sarati fulana an yakuna du'a la udwana fihi du'a ka kenni ya datala fa in kana fihi udwan fa inna Allah la yaqbaluhu wa law min al-abi li ibnihi aw min al-ummi li ibniha ni du'a ko ni ya da bala ala to du'a minade hari ni faade yo duwawu kenji denye aye hari fo munna parce que bange baga fa ni duwawu ki denye obe mina ba ni duwawu ke denye obe mina me hari ni ewa faade duwawu ke denye ba de duwawu ke denye me ayadara duwawu in foto duwawu in keto ayadara o duwawu te mina de li qawli Allah ta'ala munna alaka kuma ko sala min koro talendo munna duwawu intemina ni yada yerala hari ni faade duwawu ke ayadara duwawu na temina hari ni bade duwawu ke ayadara duwawu na baye wa duwawu ke denye mi ayadara duwawu na temina munna alako udu rabbakum tadarrua wa khufyata ayatigi ala wele nabe dama kasikata ala mani nabe ala wele inke dokola innahu la yuhibbul mu'tadin ala tayadanti fi duwawla فلو دعا الإنسان باسمه أو أن هذا ما دنيا دعوه كني جنوب فناي بأن يسأل ربه شيئا محرما برو يكي تيجي على دليل حرام يالنا على دلون نغيانين كامي على نولي موسى نغيانين كجنيا كانوفي ننتجابي كوي وليعوذ بالله على كنتي كنتانغوما ني دعوه كعلى دليل
ni junubu kodo mi haramu yalendo ala deli odela wote jabide fa haja la yuqbalu li annahu mu'tadi awa nin duwa wute mina paske ya dantide nin duwa wula walau sala ni ala deli ma la yumkinu sariyala ni min tese kake ala ko te dese foila mais ala yen ake sariya ka fo min tese kake ni ala deli o fanala o temina de misla an yaqula allahumma jalani nabiyya misali la ka we ala kan ne ken nabi nyumay annu ba nyumay bannaw na nyuma danye tidende nabi nyumay banna ni nye ya dai duwula sariya la nin tese kake ala kala tigela ni ala ko abake abesega ke uba tesega ke mais sariya de la tesega ke parce que ala ko tidende nabi malabay wala ni ala dele ko ala ki ken nabi nyumay ya dado duwula fala yazuz wa huwa udwan la yuqbalu awa min duwa sugute daga ya dado fana atemina walau dala majlumi ni duwa ke to ewa mugo kam minye walau da ala majlum fa innahu la yuqbalu walau da ala majlumi awa ni duwa ke dangalike tonyalike laka fa innahu la yuqbalu walau da'at al marata la ibniha li'annahu yuhibbu zawjatahu fa innahu la yuqbalu uga ba bolo ni to walau da ala majlumi otea fa innahu la yuqbalu ولو دعت المرأة ولا ابنها لأنه يحب زوجتها ولو دعا نيدعوك على مجلوم تونياليك فإنه لا يقبل تمنا مانا أي مغدور تونيوكا دانغادرو أما دانغالي كوكي ودعو تمنا كم مغد دانغا إكوا كم مينك ويتونيالي دي أي مغنيا مركا كم مينك ويتونيالي دي إكوا أمود كي يدانغا ودعو تمنا ولو دعت المرأة لا ابنها نمسو يا أدين دانغا لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل نمسو يا أدين دانغا كو باسكو أدين با مسو فين أي دانغا أو كمان أوبي مناوا أو دعوت مناو مي أوبي مسو دولا سيساو نو يا يو دنكي يو أمسو كانو تشو يا دولا درو باسكو بنو سمنو يو فاكاني نكالي جابي دولا أكو مسو دو بي uma fo bede ube kele ya udenke kam musola komi usuna muso na ya ye dro eni muso benna chogo ya dola ibe kake ka feundo ka ye dro iba ladibe feundo ka abe yele nyogo fa be chogo ya dola dro abe ewa abura muso ni aba hasidiya de ewa ba fuire bi kigole divide la ini karasa beni la halamina nintila la elawo ninye min dugu sago ya nintila la elawo ebi ewa yere chika ibedi ni mau ni dangaro de ka ko pasige be ka muso fedoro ibi ka muso fedoro ba ka hake ukaye ni bayi danga ninde ka danga timina parce que dangali ngera tonyali de ka tonyali dangali de ki furenye na yi tonyo de ki danga doro ni dangali temina la nyine yo ode wa kazalika li abo chogo kelena faafana lawda ala ibnihi ni faafana ye dendanga لأنه صاحب أناس تجيبين parce que idem fana ye mogo nyuma uje nyogonya ni fana nyogonya lendo idem tugura tawhidi tigu maka tawhidi tigu do kanu idem tugura sunna mogo do maka sunna mogo kanu atuguru ndu ko doro ko je nyogonya ya danga wallahi no ma no no mina no bila ne ka danga beka ne te do kiye adanga ke ikadanga litamina wala ni denye mogo nyuma ude je nyogonya e kwa kawo mogo nyuma ude fara nyogonya amaso iya adanga oka fa innahu la yuqbalu o danga temina koy de watilo bala ayaka dina nyanyini koy dina ciya be yoromi sunna be yoromi kiren ka sunna nyuma be yoromi aya nyini de aya nyina ka faru tigu ka ku tigu je nyogonya ni fa kibo bali o de la sunna misiri min be ina kasuru o de salli be mi ela ibi alanya siranya soro de salli la tayere tayi ka salli o ke sunna misiri la ni fa yi bali o de la ne ma foi kana tugu nunun ko wa ne ma foi kana tayi amfe wa ay kana kuma jugo ko faide
me kanika misiri sunna misiri sallibila sunna mugu je nyogonya kana bila de kana kuma jugu foyi faye de kana to ka jabe ka kuma jugu faye me ay be sunna mugu je nyogonya minna ibe sunna misiri sallimina kana bila de na yi danga aka danga timina parce que ya dara de ayi tonyo de ki danga tonyoli dangali de yo danga temina fa yustaratu alla yakuna fi du'a udwanu wala sarati do puri ka du'a ka mina ya da kana ye du'a kam mo jugu ya doro ka wa danga fu kam mo jugu ya ka danga fu kam mo tonyo ka danga fu o ye ya da ye du'a o du'a ala tamina ala ta jabi sarati fulana yo ye asaratu salisu sarati sabana يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربة إيكا على وله ni dusukun dankalalen do ni jabuye ikana ala wele ni koroboli weleli yede koroboli weleli nka isai uko nin duawu ko abe garjage daile nkan nin fana isai uko nin duawu ni yen nin fo ko abe ke sababu ki ikisi setane uma nka fana isai nka korobo ay ala te wele ni koroboli weleli yede ni ala wele ni koroboli de wote jabi koy ibe ala wele de ni dankana lembala iduskun dankana lembala ukonni aya ni ala wele ni aya be ninya ukonni ndo be ninya ebe ala wele de ni dankana lemba na ay ko ala bijabi wodela me koroboli wele ni hay ala tijabi wala koy li anna bada nas parce que hada madon do be qad yadu li yujarriba alebe do de ke pour ka do yin korobo ka isaye hada madun do be duawu do ke ube ala wele de ko be duawu do fo ba fo koroboli de kama ube duawu in ke koroboli de kama ni shale kai shaye li yara pura kaye hal yuqbalu du'a amula yala nin duawu be minaba ube atemina ba ishaye do be ala wele ni ode ka duawu ke purun kan nin duawu fana korobo nka ke yala be jawba te jabi haja la yuqbalu minhu awan nin duawu temina tigila نندو أتمنى تقلا ولكن ما أدعو الله وأنت موخن بأن الله تعالى سيجيبك على ولد نيدن كان لمبالا كو على بجابي فإن دعوته وأنت في شك ني أي على ولد أبي شكلا جاب للا فإنه لا يقبله منك على تودو من إلا إشكا شكالين كلا ولد كلا ولد شكا شكاي على تولد من إلا ده wala oda ya to duwawu de fora ni ciden ko hadisa ko ni sahara duwawu sahara ko ciden ko nin duwawu be ninye eye duwawu inke amanye de fote duwawu inade mun ya to ye duwawu inke ciden ko be ni nyana bo ama nyana bo de fote duwawu nyanze anyana boli baliya de fo nyini edefe imay duskum makalas imma iye duwawu inke ni shikashikai ube sababu do bila mimbi ka duawu jabili bali ode ya to koy manyana bo sino defo te duawu nade ibe defo nyine edefe ni ka duawu majabi asaratu rabiu duawu jabili saratin nanina istinabul haram iyere koroshi haramu duma bi alla yakuna li insanu akila lil haram hada maden kana ke haramu dunay Allah kan kise kantanga jiyan labayin fanala illa marahim rabbi yere kolosi haramuma ikana ke haramu dunay faman akala li harama min riba aw fawaid qissi aw kadhibi wama asbaha dhalika fa innahu la yusajabu lahu nim mu'min haramu du iriba nafro e yode du aw fawaid qiss ube yim mugo dode jamfa mogoyin jamfali iyen na faida mi sor mogoyin jamfali ye antere mi sor tigi jamfali na au kadebe ube ni eye tono mi sor ni galonde eye fem mi sor ni galonde mana ni mi sor ni jamfaye ube eye mi sor ni galonye wama asbaha zalika ube nunu na nyugonaw fa innahu la yusajabu lahu ala te jabi mana ye iribar yeddo ube eye mogode jamfa ka fendo sor yodu ube eye galonde tige ka fendo soro yodu
anu nuna nyugonau ni eye ala wale ka do te jab wa dalilu udalla jumai wa dalilu ala haja qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam nin dalilai minye ci den ka kuma la ka taruna kisibaka ni mo mi ni ya haramu do mi ka do te mina adalai ci den ka kuma inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ci den ko ala seneyalende do ala te foyi mina ni fen seneyalende bato wula ni bato min kera bato senemale ala bode mina ni bato min ma seneyala ta mina duwawu la ni duwawu min kera duwawu seneyalenye ala bode mina duwawu min seneyalente ala to mina wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina awa ala ye mu'minu nyamarani fenye aye ciidaw nyamarani minye aye mu'minu nyamarani o nyogonay qala ta'ala lakum ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ala ko ciidaw aye halaladu akabara nyumanke ni aya ya yiranna halaladu kika duwawu jabi halaladu ye duwawu jabi sababu ye amba do aya ina fulana halaladu beke sababu ye ka hadamade kuraji de dima bara nyumana haramu du beke sababu ka hari haramade nsufe faka patola nafila batu ni hari faradawde haramu du beke sababu ka hadamade fari faka patola wodi ato ala ko ciidewma aye halaladu aka bara nyumanke halaladu be hadamade la suki fari foni katabato ni nyumankeli de la bara nyumankeli de la wa qala ta'ala lakum ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi munna ciiden ko ala ye mu'minu nyamarani fenye aye ciiden nyamarani minye munna ayofo ya aya la ma ciiden nyamariya ko ka halaladu ka bara nyumanke wa awa akon mu'minu fanama ako aye halalau du ala ya agarjage halala mununna ayu du waskuru lillahi ka barakadda ke alai barakadda nyamuye ka barake alai mana nayi halala min du aye halalai barakadda ke alai ka barake alai in kuntum iyyahu ta'buduna nayi batul kelai mai nin barakadda kore munye bato nayi batul kelai nayi aya ala batul kelawye aye barka da ala ka ala bato na ye halalatu wala ciidan nyamarani minye mu'minu nyamarana nyogonay ka halaladu ka bara nyuma ke summa jakara rajula yutilu safaran asan akhbara o ko fe ciidenye ceedo kofo ako ceenye tama jande ke akunya gasara tama njanya koso kunya gasara akhbara gongo ba ka farikolo bela finu na farikolo be gongo tama denya janya koso kunya gasara gongo daraka ya muddu yaddahu ila samai machiye mbake ka bolo sama kata sanfe ya rabbi ntigi ala nunu fula be duawu jabi sababu chama fule ninchena tama denya ye duawu jabi sababu de ona na hadisa do kono ki tege fense kala wele ki tege jakala wele duawu jabi sababu de do ki den ko ni jonya tege atege fense kala wele ala be malo ya kullan kolon sagi aw ay ala wala ma fo ya wali fulana ya sheikhu fulana ya hurumati sheikhu fulana ya rabbi nabi nyimu ya ala wala chokomi ya rabbi o fane duawu jabu sababu ka ala yere wala ko ya rabbi me munya to nin duawu sababu fule nin cheyna me ciiden ko ala ba jabi chokoti sababu do sorolay munum be duawu jabi duawu ni jabi janya parce que ciiden ko o mati amuhu haram akon nince ka dumune ko haramu de do o malbasu haram ko ceyin ka don fini haramu de wa qujiya bil haram ko ceyin yere balola haramu de fa anna yustajabu lizalika ciden ko ala be nin jabi togodi mana ciden ya ka duawu ni jabi janya ka soro duawu jabi sababu bala de me ciiden ya ka duawu ni jabi janya munna haramu du ni haramu finu bala na balola haramu la aye abe haramu du ami adumuni haramu de ami ji haramu de abalola haramu de adon fini haramu de akwala be nin jabi chogodi
فأستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهاجة تيدني على كنجابي تيدني على كجابلي نجابلي على بلو تيدني ni ala ka jaabi janya ayin ni ala ka jaabi janya ma annahu fala min asbab al-ijabati kafaraka ceyinye duwa jaabi sababu ke ma yakunu jadira bil ijabati sababu nu soro lay bolo ine jaabu kaka walakin me lamma kana yakulu al-harama tumami atumbe haramu du sara bahida an yaqbala Allah minhu allabana kaka dawuni min alijanya allabana kaka dawuni min alijanya kasoro dawu min sababu tumbala kuma anye munufo nasallallahu li afiyata ambi aladdil ala kallafiya fa hadhihi arba'atu suruti lid-du'a la budda minha burusaminu kunni saratinani min fule dawula la budda fu hada maden ni saratinani kasabati bolo ni saratinani nu saratinani yedwa wujja bi sartide folla budda ni saratinani kasuru hada madembolo kusurunya afolo munye al-ikhlas ikidu sun klasi furana munye an yakuna du'a la udwana fihi yada kana wata yada kana yedwa wula sabana munye يسترط أن يدعو الله تعالى وهو موخن الإجابة سبنا إكا ألا ولا ندن كان لهم بالا قوالا بإجابي نانينا شرط الرابع استناب الحرام شرط نانينا يكير كروش حرام الدنيا دونك نمو من بافه إكا كم مغوية نيكا دعو بإجابي دونك نشرط ناني كروشي كدعو لا وقال تعالى لك والله الموفق وقال تعالى لك وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ألكم مسلم وبأوته يو فانا إسره ورد بسك الدفع وقال تعالى إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال تعالى آمن يجيب المدتر إذا دعاه ويكشف السوء أسره kuanka joya subhanaka allahumma rabbana asrau kacha ni wakati bala ni wakati talambaji قاكني سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب رياض الصالحين باب كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي